wneud, Sean Conky. A.K.A. Secret Santa. So I wneud e ddo oherwydd fi di anghofio prynu anrheg, so fi jyst yn neud sy'n wneud y wir. Felly, ymlaen ar fideo! Woo! Mae'r Secret Santa. Right. Mynd i roi anrheg I nhw pryd nhw'n cael llygad nhw, felly bydd Okay. special. That's kind of So Secret Santa Nath i gynnu nawr. Yeah. Yay! Biscuits on Friday! Yay! Pwy di Santa Harry? Felly Secret Santa Paris mynd I ôl anrheg I. Dyna'r holl pwynt. Expected. Yay. Okay. Ma'n Oh! Am I gallu agor llygad na? Yeah! agor llygad. Ti'n gallu ôl y mash o'r bang? Tissue paper. Tissue paper. I don't know what it is. Just don't tell. Oh, that is so cute. Aww. I got one. Came a jewelry box. I can get my jewelry box. Oh my god, mae'n awesome. You go for a pen. Ti'n gael pen? Everyone needs a pen. Cyd rwy'n I gyd i gael pen? Well. Hey, Secret Santa Matty. Carry all anarchy. Matty. Oh my god. Oh, wait, I'm going to call that a thing. You just have to call it. Got ti anarchy now. Oh my god. Oh, Matty. Oh, we bought. Wel, o fi ddim yn gwybod beth yw rhoi ti, a fi jyst yn ffindo hwnna, o fi fel, okay, that's the best thing I can find. Yay! Oh my god! Stella, fel mae hwnna ddim yn dda? Yes! Sweet temptations. Mae hwnna'n lush. Yay. Oh my god, It's silver. Mae fel rose gold un, mae rose gold. Fi gallu cael mwy o baths nawr. Right, mynd ymlaen. Carry all. Erin. Right, agor llygad ti. Oh! Na, fi lot yn neud hwn. Wait, hang on. Two, a shove it. Oh. I need eight words to school them. Two. Wait, the other two. Yeah. How about Johnny Top? What do you say? Pawb cael llygad ti. Dwch chi Matty. A ti Erin. First priorities. Felly, A ti Harry. Secret Santa Matty. Na, I'm meddwl Catrin. Carry all anrheg nhw. Na, agor llygad ti. Let me help you. Forward. Boyd. Beth yw e? Just tynnu e, come on, Catherine. Oh my god. Catherine, tynnu e mas, Catherine. Mae'n bath bomb. Yeah! Oh my gosh! Gweld Matty? Felly, Oedd e heb roi. Yeah, oh, but ti'n fawr Tommy nawr? Yes. symud ymlaen. Diolch. Cael llygad nhw. Oh, no one. Right, felly, Secret Santa Noah. Carry all anrheg nhw. Oh, what? Oh. Noah. Secret Santa Noah. Yes. Pwy ydi Noah? Dim Harry Noah. No, no, no. Mae nawr llaw, by the way. Pawb agor llygad nhw.
Ti'n torri wardrobe ti. Hey. Hey! Oh my god. Diolch pwynt bynnag oedd hwnna yn achos fi ddim yn gwybod that all. Dyna'r holl pwynt. Fi'n mynd... Roedd Secret Santa Stella, Harry Wanner. Dwi'n hate o agor presents. Wyt ti na? Fi ddim on. Agor sugar tea. Mae hwnna mor fawr. Mae hwnna mor fawr. Mor fawr. Mor fawr. Ie, na, mae hwnna ddim yn agor fel hwnna. It's like bigger than my dog. Ni agor fe. What do you look of it? Mae hwnna mor fawr. Mae hwnna'n Galaxy, as well. Galaxy yw'r best. Fi'n fel chocolate person. Oh my god. Diolch pwy sydd wedi bod yn front wedi, whoever it was. Mae'n really da, mi'n really good. Oh,